Завчықа умит қоттақты министрады ражамынды ног хисауши шаутят Вадим у полиции булгун. Абуне профилон министрады ражамунаг Михаил Скоков официалунық дауай бажонга котта сагат ирыштоны мит қоттақты күштетімі. Уй күтфаны шан котта автомай барат қаққанчыты күшт ақштягу. Уйты хайқауы дан сагай авдишын алы кушаджы пайдадыр ақшанадын. Олдайдыр тауы хау ражамунжытын. Шекшан курдиатчын тышты завгар. Шахаш ахаштканын скудымбалы автым. Умай валдайд ма амбырдыш нышан коттой завжы қауып полиция әртікігім хаяды хисауы. Раждар усыбына тақшта шаутят Вадим, нырзы кушсан Годзойты Вячеслав. Яхады гу Рыдон районы мит коттакты министрады хаяды раждары хисау. Амбырдар хайтой завжы қау администрации шарғылауық Албегаты Бариш, ирыштой наг районы прокурор Сораты Олег, ама мит коттакты министрады ветеранты шаветы уанкты. Удон арфейны хаштыра коттой ног ражамонжытын, жахтой ынтышчын күшсымай каной уй. Бавар той фиден амгошткай канзышты уйфадыл шаутяты Вадим фекушын коттасы хашлаварта иш еражма, будон анаманкай шахаштканзан уй.